Вітаю вас! Нягледзячы на безліч зробленых адкрыццяў, усё адно застаюцца месцы нязведаныя, рэчы неспазнаныя, з'явы неспасцігнутыя. Менавіта таму мы апантана не спыняем руху, працягваючы адшукваць і занатоўваць ацалелыя ў часе каштоўнасці. Гэтым разам выпраўляемся ў фальклорна-гістарычную экспедыцыю за нумарам 470. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Гродзенскай вобласці. Меня милый бил, шуть меня не убил. Резал веткой бил, соломинкой, шуть меня не убил. Резал веткой бил, соломинкой, шуть меня не убил. А я с того зла, дай спать и легла. Встала раненько, умылась бяленько, дай пасть не дала. Встала раненько, умылась бяленько, дай пасть не дала. Ох, изъела я полторы вала, 10 яешек, каши, горшечек, голодна была. 10 яешек, каши, горшечек, голодна была. Ох, и пила я полторы ведра, ведрой горелки пила, полмельки не пьяна была. Ведрой горелки пила, полмельки не пьяна была. Не пьяна была, коня я вела, за гриву держала, на хлопцев моргала, оха-оха-ха. За гриву держала, на хлопцев моргала. Наш рух да заходніх межаў краіны вымагаў пераадолець адлегласць у 301 кіламетр, і мы ў Адэльску, вёсцы Гродзенскага раёна. Спрычынімся да тутэйшай ацалелыя фальклорныя спадчыны, даведаемся, які касцёл уваходзіць у тройку найпрыгажэйшых каталіцкіх храмаў нашай краіны, і паслухаем народнага майстра Беларусі Мар'яна Скрамблевіча. Але пакуль знаёмімся з тымі, хто сёння будзе гаспадарыць у студыі гуказапісу. А гэта, па сутнасці, нашы старыя знаёмыя – аранжыроўшчык Артём Кандрасюк і дзяўчаты з гурта «Жывіца» Людмила Касянчук и Святлана Чудиловская. Я вітаю всю цудоўную компанию. Оксана, привет! С радостью приветствую наших телезрителей. Сегодня у нас эксперимент. Впервые песню в эстрадной обработке будут исполнять те, кто поет ее и в оригинале. Но я уверен, что с этими артистами эксперимент будет удачным. Света, Люда, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Все хорошо? Когда вы впервые услышали оригинал песни? Ну, впервые я услышала в Гродненском колледже искусств, когда училась. И она мне так понравилась, что когда я пришла на работу, я решила показать эту песню народной фольклорной группе «Живица». И им тоже эта песня понравилась. И сейчас она у нас в репертуаре. Святлана Чудиловская, удзельніца народнага фальклорнага гурта «Жывіца», хормайстар народнага хору Квасоўскага цэнтра культуры і развіцця народнай творчасці, удзельніца народнага тэатра гульні «Анфас», мае шматлікія дыпломы, пісьмы падзякі і граматы. Я наблюдал, как начинается день, это встают в лесу олени, туманчик такой, уже поднимается рассвет, и они начинают вставать. Вставая ногами, они стонут, как бы благодарят Бога за ночь. Вот они стонут, этих оленей. Поднимаются, спокойно идут. Солнышко поднимается вверх, тогда начинали жаворонки. Солнышко поднимается, лучи солнца огревают землю. Вот мои звуки то же самое делают.
И начинается уже потихоньку день. Пошли разные птицы. И уже солнышко встало, пошло поверху, и уже пошли птички подниматься, природа, жавороночки. Ну и после другие разные птицы пошли. Сейчас, значит, захочут разные птички там всякие. Ізноўку за плячыма гадзіны і кіламетры, і вось мы ў вёсцы Індура Гродзенскага раёна. Асноўнай славутасцю яе з'яўляецца траецкі касцёл, пабудаваны ў 1815 годзе. Тут захоўваецца цудатворны абраз маці боскай. Нетыповы для нашай краіны касцёл уваходзіць у тройку самых прыгожых каталіцкіх храмаў Беларусі, разам з касцёламі ў Гір'ятах і Солах. Яшчэ адзін помнік архітэктуры 19 стагоддзя – сінагога. Яна ўзводзілася на самым высокім месцы населенага пункта, а фасад арыентаваны на Іерусалім. У будынку маецца дастатковая колькасць вокнаў, размешчаных на такім узроўні, каб кожны вернік мог бачыць неба. Праходзячы праз вестыбюль, яны пакідалі ўсе думкі і зямныя клопаты. Девица у воду нечто говорить. Ой, шамуш я, шамуш некрасиво, ой, шамуш, шамуш. Некрасиво, несчастливо, ой, шамуш, шамуш. Полюбила казаченьку рано по весне. И он высокий, кучеравый, ходит не ко мне. Ой, шамуш я, шамуш некрасиво, ой, шамуш, шамуш. Некрасиво, несчастливо, ой, шамуш, шамуш. Ой, як тяжко моему серденьку, что же мне робить? Мой миленький, дороженький, да другой бежит. Ой, шамуш я, шамуш некрасиво, ой, шамуш, шамуш. Некрасиво, несчастливо, ой, шамуш, шамуш. Я ходить, бродить, боя любить. Я наш яму молоденько дружиной служить. Ой, шамуш я, шамуш некрасиво, ой, шамуш, шамуш. Некрасиво, несчастливо, ой, шамуш, шамуш. Ой, шамуш я, шамуш некрасиво, ой, шамуш, шамуш. Некрасиво, несчастливо, ой, шамуш, шамуш. Ой, шамуш. Працягваем наш пацыр па краіне. З Адэльска рушым у Астрына Шчучынскага раёна. Гэта мястэчка ў 234 кіламетрах ад Мінска. Там нас зачакаліся ўдзельнікі народнага паэтычнага тэатра «Волат». А яшчэ завітаем да велічнага храма крэпасці. Усё наперадзе. А пакуль час аддаць даніну павагі тым, хто плённа працуе ў студыі гуказапісу. Гэта, нагадаю, наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачкі з вёскі Квасоўка, што пад Гродна, Людміла Касянчук і Святлана Чудзілоўская. Меня милый бил, чуть меня не убил. Резал ниткой бил, соломинкой чуть меня не убил. Девочки, прекрасное начало, мне все очень нравится. Звукоизвлечение, тембр, все, меня все устраивает. Но давайте, прежде чем продолжим, хочу поинтересоваться. Как получилось, что вы решили заняться фольклором? Знаете, любовь к фольклору, мне кажется, у нас с детства благодаря родителям, бабушкам, прабабушкам. Также он нас привлекает своей многогранностью. Ведь в фольклор входит и музыка, и песни, и танцы, и обряды, и легенды, и многое другое. Именно этим вот он нас влюбил в себя.
Людмила Касянчук, рэжысёр народнага фальклорнага гурта «Ажывіца», удзельніца фольк-шоу гурта «Камяніца», народнага тэатра гульні «Анфас», лаўрэат першай ступені харэаграфічнага конкурсу фестываля фальклорнага мастацтва «Берагіні». Закати, закати, ты ясная сонейка, хоть за лес, за лясок, ой, приди ко мне, мой милый дружочек, хоть на час, на часок, хоть на час, на часок, на минуточку, ой, что я тебе расскажу, а хотела ж мяне моя мамачка Не стамляючыся, мінаем мястэчкі, гарады і вёскі. Нарэшце прыпыняемся ў Мураванцы, што зараз у Шчучынскім раёне. Тут знаходзіцца знакаміты храм-крэпасць Раства Багародзіцы, адна з найбольш вялікіх старажытных пабудоваў нашай краіны. Калісьці яна адносілася да маёнтка Малое Мажэйкава, да гэтага царкву так і называюць Маламажэйкаўскай. А пабудаваў храм цвёрць з элементамі гатычнага стылю князь Васіль Палубенскі ў другой чвэрці 16 стагоддзя. Таўшчыня сценаў даходзіць да 2 метраў. За сваю гісторыю царква не аднаго разу была пашкоджана. Так войскі Карла XII, што рушылі праз Жалудок на Палтаву, па загадзе караля абстралялі гэты храм абарончага тыпу. Маўляў, Карла раззлавала яго надзвычайная веліч і прыгажосць. Адрамантавалі царкву толькі ў 1817. Пазней заходнія вежы ўзнялі яшчэ на 1 ярус. Амаль у гэткім выглядзе фасад і захаваўся да нашых дзён. Лишь той вечер повечереє, калі что сонейка взыйде, калі настане тое спатканне, калі мой миленький придзе, калі настане тое спатканне, калі мой миленький придзе. Сорву я ветку из винограду, скажу, что ветер поломал. Я не забуду тое признание, что мне мой миленький сказал. Я не забуду тое признание, что мне мой миленький сказал. Працягваем рух, пакідаючы за плячыма вялікія гарады і маленькія вёсачкі. З Астрына завітаем у Мажэйкава пад Лідаю і застанецца 197 кіламетраў да Мінска. У Астрыне паслухаем каханачку, тамтэйшы ансамбль бытавых інструментаў і зазірнем у Тарнова, пацешыцца з прыгожага ветрака. А зараз традыцыйна кідаем позірку бок студыі гуказапісу. Варта ведаць, на якім этапе працэс трансфармацыі народнай песні у аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і спявачак Людмілы Касянчук і Святланы Чудзілоўскай. А я с того зла, дай спать и легла. Встала раненько, умылась бяленько, дай пас не дала. Встала раненько, умылась бяленько, дай пас не дала.
Девочки, при подготовке репертуара, скажите, вам приходилось ездить в экспедиции? Удалось ли застать настоящих носителей фольклора? Да, конечно, мы очень стараемся часто выезжать в экспедиции, но в связи с эпидемиологической ситуацией наши выезды немножечко сократились, но мы по-прежнему стараемся знакомиться с новыми людьми, с новым материалом, который потом пускаем в свою творческую деятельность. Ну, помимо этого, мы еще фольклорный материал узнаем от своих бабушек, прабабушек, так как они являются прямыми носителями фольклора. Да, из последней экспедиции мы ездили в деревню Погост Житковичского района Гомельской области, где нас познакомили с полесским фольклором. Погост ездила и наша съемочная группа, и вы тоже делали оттуда материал. Девочки, сейчас будем писать последний куплет. Самое сложное – это попасть в темп. Мы будем стараться. Да. Ну, я в вас верю, так что поехали. Працягваецца наше падарожжа па цікавых мясцінах Гродзенскай вобласці. Заехалі мы ў Тарнова-Лідскага района. Тутэйшая сядзіба Грабоўскіх, пабудаваная напрыканцы 19 стагоддзя, няблага захавалася. У яе ўваходзіць сядзібны дом, стайня, лядоўня, млын-вятрак. У 1865 годзе мясціны гэтыя перайшлі ва ўладанне расійскага генерала грэцкага паходжання Дэметрыя Маўраса, які браў актыўны ўдзел у падаўленні паўстання Кастуся Каліноўскага. Маёнтак Тарнова Маўрас набыў у паўстанца Канстанціна Кашыца, які па царскім загадзе мусіў прадаць яго хутка і танна. Унікальны вятрак-шатроўка месціцца за 700 метраў ад сядзібнага дома. Конусападобная пабудова з асноваю дыяметра каля 12 метраў складзена з бутавага каменю. Верхняя частка млына, драўляны шацёр, які не захаваўся, калісьці паварочваўся на металічных шарах у залежнасці ад напрамку ветру. Червоная вишня с-под кораня вышла. Не дай мяне, мама, где я не привыкла. Не дай мяне, мама, где я не привыкла. Где я не привыкла, привыкать и буду. Старому и малому наравить и мушу. Старому и малому наравить и мушу. Як выйду на гору,
палочка, ни лыжки, ни миски. Вспомни меня, мама, хоть раз у авторок, а я тебе, мама, на день разов 40, а я тебе, мама, на день разов 40. Вспомни меня, мама, хоть раз у неделю, а я тебе, мама, стелючи постелю, а я тебе, мама, стелючи постелю. Девочки, вот мы и закончили. Для вас это был сегодня новый опыт. И я думаю, что вы с этим справились замечательно. Да, это было что-то новенькое, но очень интересное. Спасибо вам огромное, с вами так легко, интересно работать. Ну что ж, девочки, спасибо за работу. Пока-пока. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Што я маю вам сказаць? Завершыўся працэс стварэння новага аздаблення даўнішняй народнай песні. І наше лістападаўскае падарожжа па краіне таксама ў мінулым. Зараз мы паслухаем, як у сучаснай апрацоўцы загучыць «Мяне мілы біў», дзякуючы супольнай творчасці Артёма Кандрацюка, Людмілы Касянчук і Святланы Чудзілоўскай. Я ж традыцыйна прызначаю спатканне праз тыдзень. Паедзем у Курыцічы Петрыкаўскага раёна на вячоркі. Да таго ж усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Меня милый бил, чуть меня не убил. Резал ниткой бил, соломинкой чуть меня не убил. Резал ниткой бил, соломинкой чуть меня не убил. А я с того зла, дай спать и легла. Стала раненько, умылась беленько, дай пас не дала. Съела я 1,5 вала, 10 яєчок, каші, горшечок, голодна была. 10 яєчок, каші, горшечок, голодна была. Ох, и пила я 1,5 ведра, ведро и горелки пила, помельки не пьяна была. Ведро и горелки пила, помельки не пьяна была. Не пьяна была, коня я вела, за крыло держала, на хлопца моргала, оха-оха-ха. За крыло держала, на хлопца моргала, оха-оха-ха. І раз. Ой, шамуш. Бумс. Где-то не стыковочка. Немножечко. Можно еще разок, да? Спяваем. Мы больше не готовились к никаким вопросам. У нас нет ответов. Оп, оп.